Me hirin e Zotit të vazhdojmë radhën e mësimit. Μιλάμε για την Εκκλησία του Κυρίου μας Flasim për kishën e Zotit tonë. και είχαμε πει ότι η λειτουργία της Εκκλησίας ήταν 4 πράγματα. Kishim thënë se kisha funksiononte me 4 gjëra. Διδαχή των Αποστόλων, Mësimin e apostujve, είχαν κοινωνία μεταξύ τους, kishin bashkësi me njëri tjetrin, έπαιραν κάθε Κυριακή τον άρτο και τον ίνο και τις προσευχές. çdo të diel kishin trupin dhe gjakun e Krishtit dhe lutjet. Είχαμε πει ότι αυτή τώρα είναι η Εκκλησία του Χριστού. Kishim thënë se kjo tani është kisha e Krishtit. Ξεχωρίσαμε την Εκκλησία από τους ναούς. Veçuam kishën nga tempujt. Ναός είναι το κτίριο όπου ήταν η εικόνα ενός Θεού ή το άγαλμα ενός Θεού μέσα. Tempull ishte ndërtesa ku brenda tij kishte figurën ose bustin e një perëndie që e adhuronin. Στην Καινή Διαθήκη όμως μας λέει γραφή ότι ναός του Αγίου Πνεύματος είναι το σώμα μας. Kurse në Dhjetën e Re na thot shkrimi se tempulli i frymës së shenjtë është trupi jon. Σήμερα θα δούμε με τη χάρη του Κυρίου μας τώρα αυτός ο λαός τώρα που μαζεύεται και λέγεται Εκκλησία του Χριστού Sot me και hirin γυρεύει από αυτόν ο Θεός. Sot do të shohim me hirin e Zotit se ky popull që mblidhet në emër të Krishtit, domethënë, po sto είπε στο δεύτερο μέρος, αδελφέ? Τι γυρεύει από αυτόν ο Θεός, από αυτό το λαό? Nga ky popull çfarë kërkon Zoti? Γιατί αυτός ο λαός τώρα είναι ένας ξεχωριστός λαός. Sepse ky popull është një popull i veçantë. Και πρέπει να δούμε ποιος είναι ο προορισμός του και γιατί μαζεύονται, γιατί κάνουν αυτές τις λειτουργίες. Dhe doam të shohim se kush është qëllimi i tyre dhe pse bëhen këto funksionime, domethënë që të funksionojë kisha e Krishtit. Είχαμε πει ότι ο Κύριος κατεβαίνοντας από τον ουρανό κάτω στη γη δεν κέρδισε τίποτα άλλο, μόνο την Εκκλησία. Kishim thënë se Zoti kur zbriti nga qielli nuk fitoi asgjë tjetër përveç kishës. Ούτε σπίτι έφτιαξε, As nuk ndërtoi shtëpi, ούτε κάποιες παρέες έκανε με κάποιους ανθρώπους ιδιαίτερες. as nuk bëri ndonjë shoqëri me persona të veçantë, domethënë që të bënte shoqëritë e tij, Μας έφερε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό por na solli ungjillin nga qielli και ήρθε να μας καλέσει να μας κάνει την εκκλησία του, την ύμφη του. dhe erdhi të na therrast dhe të na bëj kishën e tij. Μέσα τώρα από όλο το λαό, από όλη τη γη που είναι δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, Tani në mes të gjithë popullit të Perëndisë ose të gjithë njerëzimit që është mbi tokë, që është miliarda njerëzësh, ο Κύριος διαλέγει ένα λαό να τον κάνει δικό του λαό. Zoti zgjedh një popull që ta bëj popull të tij. Θέλω να προσέξετε πολύ σε αυτές τις λέξεις που λέμε τώρα. Ta- Θέλει ο Κύριος ένα δικό του λαό. Tani tu japim shumë kujdes fjalëve që themi tani. Pra Zoti Να το don διαβάσουμε αυτό popullin e tij. μέσα στις πράξεις των Αποστόλων στο 15 κεφάλαιο Do ta lexojmë këtë tek Veprat e Apostujve në kapitullin e 15. και διαβάστε παρακαλώ από το 14 Nga paragrafi μέχρι το 14. 30. Από το 14 μέχρι το 30. Πράξεις 15 από το 14 μέχρι το 30. Γιώτα έψιλον δηλαδή. Για διαβάστε από το 14. Lexojmë vëllezër të Veprat e Apostujve, kapitulli 15 nga versi 14. Simoni ka treguar se si ka vizituar për herë të parë Perëndia jo hebrejnë që të zgjedh nga ata një popull për emrin e tij. Me këtë gjë pajtojnë fjalët e profetëve, sikurse është shkruar: Pas këtyre gjërave unë do të kthehem dhe do të rindërtoj tabernakullin e Davidit që është rrëzuar, do t'i restauroj gërmadhat e tij dhe do të ngrej përsëri në këmbë. Që mbetja e njerëzve dhe të gjithë jo hebrejve, mbi të cilët thirret emri im, të kërkojnë Zotin, thot Zoti që i bën të gjitha këto. Prej kohësh janë njohur te Perëndia të gjitha veprat e tij.
Prandaj unë gjykoj që të mos I bezdisim ata nga jo hebrejt që kthehen te Perëndia, por të shkruhet atyre që tekin dorë nga ndotja e idhujve, nga kurrëria, nga gjërat e mbytura dhe nga gjaku. Sepse Mojsiu që nga kohët e lashta ka njerëz të cilë në çdo qytet e predikojnë atë duke qenë lexuar çdo të shtunë në sinagoga. Atëherë ju duke mirë apostujve dhe plejve, me gjithë kishën të dërgojnë në Antioki me Palin dhe Barnabën, disa njerëz të zgjedhur nga ata, Judën, të mbiquajtur Barsaba, dhe Silën, njerëz me autoritet ndër vëllezërit. Me një letër të shkruar nga dorë e tyre që thoshte: Apostujt, plejt dhe vëllezër nga jo hebrejt që janë në Antioki, Siri dhe Kiliki, përshëndetje. Duke qenë se morën vesh se disa që erdhën prej nesh, por të cilëve ne nuk u kishim dhënë asnjë porosi, ju kanë shqetësuar me fjalë duke trazuar shpirtrat tuaj, duke thënë se ju duhet të rrethpriteni dhe zbatoni ligjin. Na u duke mirë neve të mbledhur tokë me një zemër, të zgjedhim disa njerëz dhe t'i dërgojmë bashkë me të dashurit tan Barnaba dhe Pal, njerëz që kanë përkushtuar jetën e tyre për emrin e Zotit tonë Jezu Krisht. Kemi dërguar pra Judën dhe Silën, dhe ata do t'u tregojnë me gojë të njëjtat gjëra. Në fakt, na u duk mirë frymës së shenjtë neve që të mos u ngarkojmë asnjë barë tjetër përveç këtyre gjërave të nevojshme, që ju të hiqni dorë nga gjërat e frijuara idhujve, nga gjaku, nga gjërat e mbytura dhe nga kurrëria. Do të bëni mirë të ruheni nga këto. Qofshi mirë. Amin. Αμήν. Στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί μου, ο Θεός είχε ένα λαό που τον ονόμαζε εκλεκτό λαό και αυτός ήταν ο λαός Ισραήλ. Në Vjetën e Vjetër Perëndia kishte një popull që e zgjodhi e bëri popullin e tij dhe e quajti populli I zgjedhur. Dhe ky popull ishte populli Izrael. Αυτό θα το δείτε, το λέει στο βιβλίο των αριθμών, θα πάμε στην Έξοδο, στο 19 κεφάλαιο και 5 δάφιο. Θέλω να το δούμε με τη σειρά όλα. Έξοδος 19 και 5 δάφιο. Tek kapitulli 19 I Eksodit, dhe të shohim nga paragrafi 5. Duam t'i shohim me radhë, thot gjërat. Pra, Eksodi kapitulli 19, paragrafi 5. Prandaj në qoftë se do të dëgjoni me vëmendje zërin tim dhe zbatoni beslidhjen time, do të jeni thjesari im I veçantë ndërmjet tërë popujve, sepse gjithë toka është e ime. Αυτό τώρα το λέει και σε άλλα σημεία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Këtë e thot edhe në vende të tjera në Vjetën e Vjetër. Είχε πει στο Μωυσή και στο λαό Ισραήλ ότι εάν κάνετε τώρα αυτό που σας λέω, θα είσαστε από όλα τα έθνη ο δικός μου ο εκλεκτός λαός. I kishte thënë Mojsiut dhe të tjerëve se nëse bëni në zbatoni fjalën time, do të jeni populli I zgjedhur I imi. Βεβαίως οι Ισραηλίτες δεν μείνανε στο λόγο του Θεού. Patjetër që izraelitët nuk qëndruan në fjalën e Zotit. Και ο Θεός τους έστειλε στη Βαβυλώνα και ήταν από το 600 και μετά σχεδόν πάντα σκλάβοι. Dhe 606 π.Χ. I dërgoi Perëndia në Babilon, nga që nuk I bindeshin Zotit, në 606 përpara Krishtit dhe gati gjithë pjesa tjetër e jetës të tyre ishin si sklavër. Δεν κατάλαβαν όμως τι καινούργιο φτιάχνει ο Θεός. Por nuk mundën të kuptonin se çfarë të reje po bënte Perëndia. Και είχαν κολλήσει ότι για να είμαστε εκλεκτός λαός πρέπει να κάνουμε την περιτομή όπως είχε πει στον Αβραάμ. Dhe ju kishte hyrë në mendje vetëm kjo që thoshte se nëse bëhen populli I zgjedhur I Perëndis, do të jenë të rrethprer ashtu sikur u rrethprej Abrahami. Δεν κατάλαβαν οι Ισραηλίτες την αλλαγή που έκανε ο Κύριος. Nuk e kuptuan pra izraelitët ndryshimin që bëri Zoti. Και μένανε ακόμα σε αυτό που είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ και στον Μωυσή. Dhe qëndronin akoma në atë që I kishte thënë Perëndia Abrahamit dhe Mojsiut. Λέγανε ότι είναι ο εκλεκτός λαός, ενώ ήταν μέσα στην αμαρτία. Thonin se ishin populli I zgjedhur ndërsa ishin në mëkat. Τους είχε πει ότι αν με υπακούσετε θα είσαστε εκλεκτός λαός, αλλιώς δεν θα είσαστε. Ju kishte thënë nëse dëgjoni fjalën time dhe me bindeni, do të jeni populli im I zgjedhur,
ndryshe nuk do të jeni. Και μας λέει τώρα η Γραφή ότι αφού πέρασε λίγος καιρός, είχε πάει ο Παύλος στην Αντιόχεια με τον Βαρνάβα. Dhe na thot shkrimi, pasi kaloi një farë kohet, kishte shku në Antioki pali me Barnabën. Προχωράει η Εκκλησία, πήγε και στα γύρω έθνη σιγά σιγά. Përparon kisha e Krishtit, u përhap edhe në kombet rreth e qark Antioquis. Αλλά εδώ παρουσιάζεται τώρα ένα μεγάλο πρόβλημα. Por këtu vjen dhe paraqitet një problem i madh. Ήταν πολύ δύσκολο οι Εβραίοι να βγάλουν από πάνω τους μια τόσο σοβαρή θρησκεία που την κουβαλούσαν 1500 χρόνια περίπου. Ishte shumë e vështirë që të hiqnin prej tyre, domethënë një fe të tyre që kishin që 1500 vjet përpara. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό. Nuk mund ta kuptonin. Και όταν πήγε ο Βαρνάβας και ο Σάβλος εκεί, ήταν στην Αντιόχεια. Dhe kur vajtën pranë Antioki Barnaba me Palin, εκεί τους είπε το Πνεύμα το Άγιο να φύγει ο Βαρνάβας και ο Σάβλος και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και σε άλλα μέρη. Aty ju tha fryma shenjtë që të dalin dhe të predikojnë edhe në vende të tjera. Και όταν γυρίζουν πίσω, είδαν την Εκκλησία σε μεγάλη ένταση. Dhe kur u kthyen përsëri në Antioki, pan kishin që ishte në tension të madh. Γιατί κάποιοι έλεγαν ότι αν δεν κάνετε την περιτομή, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Sepse disa thonin se nëse se nuk bëni rrethprerjen, nuk do të hyni në mbretërinë e qiejve. Δεν μπορούσαν δηλαδή να καταλάβουν ότι ο Θεός τώρα την ημέρα της Πεντηκοστής που είπαμε έφτιαξε ένα άλλο λαό. Nuk mund të kuptonin se Perëndia në ditën e rreshajave, sikur tham, kishte krijuar një tjetër popull. Έφτιαξε ένα λαό που του έδωσε το πνεύμα του το Άγιο κατευθείαν από τον ουρανό. Krijoi pra ose bëri një popull që u dha frymën e shenjtë direkt nga qielli. Και αυτός ο λαός δεν είχε ούτε ναούς, ούτε τις λειτουργίες που είχαν στον ναό του Σολομώντα. Dhe ky popull nuk kishte as tempuj dhe as mënyrat se si funksiononte në tempullin e Solomonit. Αυτός ο λαός έκανε μόνο αυτά τα 4 πράγματα που είπαμε, τίποτα άλλο. Ky popull bënte vetëm 4 gjëra që tham dhe asgjë tjetër. Οι Εβραίοι όμως δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν από αυτό. Por ebrejt nuk mund të shkëputeshin nga ajo që kishin përpara. Είχε περάσει μέσα στο αίμα τους, θα λέγαμε, μέσα στους μυελούς τους, γιατί 1500 χρόνια όλο για αυτά ακούγανε, ιερείς, ναό, θυσίες, όλο τέτοια, περιτομή. Kishte kaluar kjo gjë si thënë në DNA-n e tyre, domethënë, tempuj, flijime, rrethprerje, të tilla gjëra domethënë, 1500 vjet me radhë. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας αντιστάθηκαν σε αυτούς τους Ιουδαΐζοντες. Kurse Pali me Barnabën i kundërshtuan këtyre zakoneve dhe traditave të judejve. Και αφού ήρθαν σε μεγάλη ένταση, είπαν θα πάνε στην Ιερουσαλήμ στους Αποστόλους να συζητήσουν για αυτό το θέμα. Dhe pasi erdhën në diskutime pak si të ndezura, thanë do të shkojmë tek vëllezërit në Jeruzalem dhe të diskutojmë çështjen. Και έτσι έχουμε εδώ πέρα την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, θα λέγαμε, της Εκκλησίας, που γίνεται περίπου 49, εκεί με 51, εκεί περίπου μετά Χριστόν. Dhe kështu kemi të parin kongres që bëhet, domethënë rreth vitit 49 me 51 pas Krishtit. Και όταν μαζεύτηκαν όλοι για να συζητήσουν για το θέμα αυτό, αν πρέπει να φυλάνε τον νόμο του Μωυσή και την περιτομή, Dhe kur u mblodhen për të diskutuar nëse do të mbanin ligjin e Mojsiut dhe rrethprerjen, μίλησαν πάρα πολλοί αδερφοί, έγινε η πρώτη σύνοδο, θα λέγαμε. folën shumë vëllezër dhe mund të themi se u bë kongresi i parë këtu. Και από εδώ βγάζουμε το συμπέρασμα ότι εδώ στη γη το ανώτατο όργανο που έχουμε σαν εκκλησία είναι η σύνοδος. Dhe këtu nxjerrim si përshtypje se organi më i lartë i kishës tonë është kongresi. Δεν είναι
μια εκκλησία, ένας ποιμένας και κάνει ό,τι θέλει. Nuk është një kish apo një bari që të bëjnë që të doj. Δεν είναι ο Απόστολος Παύλος ή ο Πέτρος που ήταν και πρώτοι Απόστολοι και λένε εμείς είμαστε Απόστολοι, τώρα εμάς ακούτε και τέλος. Nuk ishte apostulli Pjetër dhe apostulli Paul ku ishin apostujt, domethënë, për të thonin se ne jemi apostujt dhe do të bëni sikur ju themi ne. Όταν παρουσιάζεται τώρα ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως ήταν αυτό, διδασκαλίες, Kur këtu paraqit një problem i madh këtu, siç ishte çështje doktrinore, μαζεύτηκαν όλοι μαζί και άρχισαν να συζητάνε για αυτό το θέμα. u mblodhen së bashku të gjithë dhe vazhduan të diskutojnë për këtë temë. Μετά από πάρα πολλή συζήτηση, γιατί μίλησαν αρκετοί φαίνεται αδελφοί, Pas diskutimesh të shumta, sepse sikur duket folen disa ose shumë vëllezër, δεν μας λέει η Γραφή τι είπαν οι υπόλοιποι αδελφοί πριν, nuk na thot shkrimi se çfarë thanë të tjerët, vëllezërit e tjerë përpara, αλλά το Πνεύμα το Άγιο κατέγραψε τι είπαν 4 κορυφαίοι Απόστολοι. por fryma e shenjtë përshkruan këtu se çfarë thanë 4 apostujt e parë, domethënë, Σηκώνεται ο Πέτρος πρώτα απ' όλα qohet Pietri i pari και είπε πώς ο Κύριος το χρησιμοποίησε και σώθηκε η οικογένεια του Κορνήλιου και ξεκίνησε το έργο του Θεού και στα έθνη. pra ngrihet Pietri dhe thot se si vazhdoi si u thirr nga Korneli, apostulli Pietër pra, dhe ju foli dhe se si u predikua ungjilli dhe tek kombet e tjera përveç jo hebrejve, përveç hebrejve, fali. Μετά μιλάει ο Παύλος και ο Βαρνάβας πώς πήγαν σε διάφορες πόλεις στα έθνη και πώς ο Κύριος έσωσε πάρα πολλούς εθνικούς. Pastaj foli Pali me Barnaben se si vajtën në disa qytete dhe se si Perëndia shpëtoi shumë njerëz. Με λίγα λόγια είπαν πρακτικά τι είχε κάνει ο Κύριος εκείνες τις ημέρες. Me pak fjalë, thanë në mënyrë praktike se çfarë kishte bërë Zoti në ato ditë. Και τότε σηκώνεται ο Ιάκωβος. Dhe pastaj ngrihet Jakobi. Ο Ιάκωβος είναι ο αδερφός του Κυρίου μας αυτός. Jakobi është vllai i Zotit tonë. Και φαίνεται ότι ήταν προϊστάμενος στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Dhe duket sikur ishte i pari i kishës së Jeruzalemit. Και η Γραφή τον ονομάζει και αυτόν Απόστολο. Dhe shkrimi e quan edhe atë apostull. Θα πει ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο. Këtë e thot Pali te Galatasit në kapitullin e 2. Άλλων των Αποστόλων δεν είδων ημί Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Nuk pash tjetër apostull përveç Jakobit, vllait të Zotit. Και φαίνεται ότι είναι και προϊστάμενος εκεί στην Ιερουσαλήμ, γιατί εκεί φιλοξένησαν όλους τους αδελφούς που ήρθαν να μιλήσουν. Dhe duket se ishte i parë atje në kishën e Jeruzalemit, sepse aty i mikpritën edhe vëllezërit që erdhën nga larg. Και φαίνεται ότι αυτός σαν οικοδεσπότης που τους φιλοξένησε εκεί, πήρε και την τελική απόφαση, δηλαδή ήταν και διεύθυνε θα λέγαμε και τη σύνοδο. Dhe duket sikur nga që i kishte mikpritur, pra ishte si të themi i vendit aty, shtëpisë aty, duket se ky foli i fundit dhe me anë të fjalëve të tij u mura dhe vendimi përfundimtar i çështjes. Μάλλον όχι διεύθυνε, δεν είναι σωστή λέξη, ήταν ο συντονιστής εκεί στη σύνοδο, γιατί η σύνοδο είπαμε είναι το ανώτατο όργανο. Nuk është se e drejtonte ky, por pas diskutimeve që u bën me gjithë, u tha ky vendim. Ακούστε τώρα τι λέει ο Ιάκωβος αυτό, γιατί είναι το μάθημά μας αυτό σήμερα. Dëgjoni tani se ç'thot pra Jakobi, sepse ky është mësimi për sot. Είπε ότι ο Πέτρος, ο Βαρνάβας και ο Παύλος μιλήσανε τις εμπειρίες τους με πόσο ο Κύριος κάλεσε τα έθνη τώρα. Ju tha se Pietri, Pali dhe Barnaba treguan se si Zoti i përdori ata për shpëtimin e jo hebrejve. Αλλά ο Ιάκωβος κάνει κάτι που πρέπει να κάνουμε και εμείς πάντοτε. Por Jakobi bëri diçka që duhet ta bëjmë edhe ne gjithmonë. Λέμε την εμπειρία μας με τον Κύριο, Tregojmë pra provojën tonë me Zotin, γιατί στην ουσία ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο Πέτρος, ο
ο Ιάκωβος, ο Παύλος και ο Βαρνάβας μιλήσανε την εμπειρία τους με τον Κύριο. Sepse në të vërtetën Pietri, Jakobi, Pali dhe Barnaba treguan provojat ose eksperiencat që kishin ato me Zotin. Ο Ιάκωβος όμως θέλει να τους πει ότι η εμπειρία μας πρέπει να συμφωνεί και με το Λόγο του Θεού, αλλιώς δεν έχει αξία. Dhe Jakobi do t'ju thotë se provoja ose eksperiencat që keni duhet të jetë sipas fjalës të Perëndisë, ndryshe nuk do të ketë vlerë. Αν κάποιος τώρα μας πει ότι είδε το Πνεύμα το Άγιο, παραδείγματος χάρη στα αριστερά του πατρός. Nëse dikush do të na thotë për shembull, se erdhi fryma shefët në të majtë të Atit. Μα είδε όραμα θα μας πει. Dhe të na thotë pra se pash një vegim. Δεν το λέει η Γραφή, Këtë nuk e thotë shkrimi. δεν συμφωνεί η Γραφή. Pra nuk bie ndonjëherë shkrimi me këtë shprehje. Δεν δεχόμαστε αυτή τη μαρτυρία. Dhe kështu këtë dëshmitë e tij, siç thotë se kam parë vegim për shembull, nuk mund ta pranojmë. Εάν ο Θεός δώσει μία μαρτυρία, πρέπει να συμφωνεί με το γραπτό λόγο η μαρτυρία μας. Pra nëse Perëndia tregojmë diçka, duhet të jetë sipas fjalës të Perëndisë, ndryshe nuk është nga Zoti. Αυτό θέλω να το κρατήσετε πολύ σήμερα, γιατί είναι βασικό σημείο της πίστεώς μας. Këtë do ta mbajmë shumë mirë dhe të qartë brenda nesh, se kjo është një bazë e madhe për në besimin tonë. Έχεις μια εμπειρία με τον Κύριο, συμφωνεί ο Λόγος του Θεού με αυτή. Ke një provojë me Zotin ose një eksperiencë me Zotin, a është sipas fjalës të Perëndisë kjo apo jo? Ήρθε η γιαγιά μου και μου λέει, παρουσιάστηκε η Παναγία στον ύπνο μου και μου είπε, θα γίνει καλά το παιδί σου αν νηστεύεις κάθε Σαρακοστή. Erdhi thot shetja mri thot në gjumë dhe më tha nëse agjeron çdo kreshme do të bëhet mirë fëmia yt. Λέω, πώς ήταν γιαγιά αυτή η Παναγία? Dhe i thash gjyshe si ishte ajo shetja mri? Μου λέει, μια μαυροφόρα παιδί μου. Shetja Mari, më falni. Και από τότε μου λέει μέχρι σήμερα κάθε Σαρακοστή δεν τρώω λάδι, μόνο ελιές. Ishte veshur me zeza, thot, dhe që atëherë deri më sot nuk ha vaj vetëm ulli. Εκεί πέρα της λέω, γιαγιά, δεν μας τα λες καλά. Dhe aty thash o gjyshe nuk po na i thu gjërat mirë. Γιατί η μαυροφόρα να ήταν η μητέρα του Κυρίου μας και να μην ήταν ο διάβολος, λέω. Përse ti ishte e veshur me zeza shetja Mari dhe të mos ishte djalli, domethënë. Α, μου λέει, παιδί μου, μην το λες, μην είσαι άπιστος. Η μητέρα του, η Παναγία μας ήτανε. A, thot biri, mos fol ashtu, mos besimtar, domethënë, ishte nëna e Zotit ajo. Λέω, γιαγιά, γιατί να φοράει μαύρα η μητέρα του Κυρίου μας? Atëherë i them, pse o gjyshe të kishte rroba zeza nëna e Zotit tonë? Μου λέει, υπενθεί για τον ιό της. Më thot, po mban zi për të birin. Δηλαδή, λέει, ο Χριστός έμεινε στον τάφο νεκρός, δεν ξαναναστήθηκε. Domethënë i them, Krishti mbeti i vdekur në varr, nuk u ringjall. Μου λέει, αναστήθηκε. Më thot u ringjall. Τότε γιατί να πενθεί? Atëherë pse të mbaj zi? Αν μην τα λες αυτά, παιδί μου, είναι απιστία. A, mos i thuaj këto, thot biri im, se është më... Ποια απιστία είναι τώρα? Αναστήθηκε ο Κύριος ή δεν αναστήθηκε? Tani çfarë mos besimit? U ringjall Krishti apo nuk u ringjall? Αναστήθηκε. U ringjall. Αφού είναι ζωντανός, γιατί να κλαίει η μητέρα του και να φορεί μαύρα? Derisa u ringjall dhe është i gjallë, atëherë pse të qaje dhe të mbaje rrobat zeza? Ema. Το καταλαβαίνετε, αδερφοί? E kuptoni pra vëllezër? Δεν μπορεί να ήταν ο Κύριο, η Παναγία αυτή. Nuk mund të ishte në atë vegimin e asaj nëna e Zotit. Ο διάβολος μεταμορφώθηκε σε μορφή γυναίκας και πήγε να την ξεγελάσει. Djalli u shndrua në trajt gruaje thot dhe shkoi që ta mashtronte. Και από τότε πήγαινε συνέχεια και νήστευε κάθε Σαρακοστή. Dhe që atëherë shkonte dhe bënte agjerim çdo kreshme, domethënë 40 ditë përpara Μου λέει, μα το παιδί μου έγινε καλά. Μια γρήπη είχε και του πέρασε. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Thot, ma fëmia im u bë mirë, thot, dhe një grip kishte dhe i kaloi, thot, s'kishte ndonjë gjë të veçantë. Αλλά για εκείνη ήταν πολύ σπουδαίο. Μια μαυροφόρα μου μίλησε. Për atë, domethënë ishte diçka shumë e rëndësishme. Thoshte se një grua me të zeza më foli. Καταλαβαίνετε, εγώ της έλεγα δεν ήταν ο Χριστός, δεν ήταν η μητέρα του Κυρίου μας, ήταν ο Σατανάς, της έλεγα εγώ. Unë i thoja,
Nuk ishte nëna e Zotit, ajo djalli ishte. Και εδώ Ιάκωβος αυτό θα μας πει. Dhe këtu Jakobi këtë do të na thotë. Ότι την εμπειρία που μας είπε ο Πέτρος, ο Βαρνάβας και ο Παύλος, συμφωνεί και η Γραφή με αυτό. Se për eksperiencat që patën ose përvojat që patën Pietri, Pali dhe Barnaba janë sipas fjalës të Zotit, domethënë bien dakord me fjalën e Zotit. Σαν να μας λέει, αφού συμφωνεί η Γραφή, αυτή είναι η αλήθεια. Sikur të na thoshte se derisa është sipas fjalës të Zotit, kjo është e vërteta. Και εξηγεί ο Ιάκωβος πού το αναφέρει η Γραφή αυτό. Dhe shpjegon Jakobi se ku e thot shkrimi këtë. Πήγε λοιπόν στο βιβλίο του Αμώς, στο 9 κεφάλαιο, Shkojmë tek libri i Amosit në kapitullin e 9, και διάβασε το 11 και το 12 εδάφιο. paragrafin e 11 dhe të 12. Libri i Amos. Και μας το εξηγεί κιόλας τι σημαίνει αυτά τα εδάφια, τι λένε. Μας λέει τι λέει και τι σημαίνουν αυτά τα εδάφια. Dhe na shpjegon domethënë se çfarë thonë këto paragrafe. Λέει λοιπόν στο 16 εδάφιο της Πράξης των Αποστόλων, μετά από αυτά, Thot tek kapitulli 16 i Veprave të Apostujve, pas këtyre gjërave, θα επιστρέψω και θα οικοδομήσω τη σκηνή του Δαβίδ που έχει πέσει do të kthehem dhe të rindërtoj çadrën e Davidit që ka rënë και τα καταδαφισμένα αυτής θα οικοδομήσω και θα τα ανορθώσω. dhe rrënojët e saj do t'i rindërtoj, thot, dhe t'i bëj. Προσέχτε, για να ζητήσουν τον Κύριο Se ποιο εδάφιο διαβάζεις, αδελφέ? στο 17, Του 16ου? του 15ου. Α, του 15ου. Στο 15ο δεν είναι η Ναι, αδελφέ, συγγνώμη. σύνοδος. Që mbetja e të gjithë hebrejve mbi të cilat thirret e emrim të kërkojnë Zotin. Να ζητήσουν λοιπόν τον Κύριο λέει στο 17 οι υπόλοιποι από τους ανθρώπους και όλα τα έθνη δηλαδή, Të kërkojnë pra Zotin njerëzit e tjerë dhe të gjitha kombet, thot, επί τα οποία λέει καλείται το όνομά μου. Άρα δηλαδή θα είναι λαός του Θεού τα έθνη. aty që kërkohet, pra që kërkojnë emrin e Zotit. Pra ky do të jetë populli im, kush kërkon emrin e Zotit. Και λέει τώρα στο εδάφιο 14. Dhe thot tek paragrafi 14. Ο Σιμεών, ο Πέτρος είναι ο Σιμεών, εφανέρωσε με ποιο τρόπο καταρχάς ο Θεός επισκέφτηκε τα έθνη για να λάβει εξ αυτών λαών για το όνομα αυτού. Simoni thot që është Pjetër, pra ka treguar si ka vizituar Zoti për herë të parë jo hebrejt që të zgjedhë ata një popull për emrin e tij. Τώρα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος φτιάχνει ένα άλλο λαό, όχι το λαό Ισραήλ. Tani në dhjatën e re, Perëndia krijon ose bën një popull tjetër, jo popullin e dhjatës të vjetër. Όχι μόνο τους απογόνους του Αβραάμ, αλλά από όλα τα έθνη φτιάχνει ο Κύριος ένα λαό. Jo vetëm nga pasardhësit e Abrahamit, por nga të gjitha kombet Perëndia bën një tjetër popull. Αυτός ο λαός τώρα φτιάχνεται για το όνομα του Κυρίου. Ky popull tani bëhet për emrin e Zotit. Δεν είναι όπως τους άλλους λαούς. Nuk është sikur popujt e tjerë. Και στην Καινή Διαθήκη τώρα θα τον ονομάσει ο Απόστολος Πέτρος ότι είσαστε λαός εκλεκτός. Dhe dhjatën e re do ta emëroj Apostulli Pjetër si popull i zgjedhur. Εκλεκτός τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι ο λαός του Θεού που είναι η Εκκλησία. Populli i zgjedhur tani në dhjatën e re është kisha. Θα το δείτε αυτό που λέει εσείς είστε γένος εκλεκτών. Do ta shohim këtu ku thotë se ju jeni kombi zgjedhur.
Θα σας πω που το λέει. Populli i zgjedhur, më falni. Petra dhe pe. Είναι στην επιστολή του Πέτρου, πρώτη επιστολή του Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Tek letra e parë e Pjetrit, πρώτο κεφάλαιο είπατε? Δεύτερο κεφάλαιο, πρώτη Πέτρου, Ναι, δεύτερο κεφάλαιο και 9 εδάφιο. tek kapitulli 2, paragrafi 9. Θέλω να το διαβάσετε από μέσα τώρα να δείτε ότι ο Πέτρος λέει την εκκλησία του Κυρίου εκλεκτό λαό τώρα πια. Dhe ta lexoj këtu ku e quan kishën e Krishtit popull të tij të zgjedhur. Δεν είναι πια εκλεκτός λαός ο Ισραήλ. Nuk është tani me vetëm populli i Izraelit, populli i zgjedhur. Ο εκλεκτός λαός τώρα είναι η εκκλησία του Κυρίου μας. Por populli i zgjedhur tani është kisha e Zotit tonë. Βλέπετε πώς το λέει, γένος εκλεκτών. Για διαβάστε το εδάφιο το 9 Por ju jeni fisi και το zgjedhur, 10. priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar, që të shpallni mrekullitë e atij që ju thiri nga teri në dritën e tij të mrekullueshme. Ju që dikur nuk ishit një popull, kurse tani jeni popull i Perëndisë. Ju dikur të pamëshiruar, por tani të mëshiruar. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε λαός του Θεού κάποτε τα έθνη. Ne nuk ishim dikur popull i Perëndisë. Μην το κάνουμε όπως αυτό που λένε μόνο οι Εβραίοι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού και εμείς δεν είμαστε τίποτα. Αυτό είναι λάθος. Mos ta bëjmë ashtu sikur se thojnë hebrejt se vetëm hebrejt janë populli i zgjedhur dhe ne nuk jemi asgjë. Kjo është gabim. Στην Καινή Διαθήκη τώρα ο εκλεκτός λαός του Θεού πλέον είναι η Εκκλησία. Në Dhjatën e Re, tani populli i zgjedhur është kisha, Η οποία αποτελείται από όλα τα έθνη. kisha e cila përbëhet nga të gjitha kombet. Αυτό διάβασε ο Ιάκωβος. Këtë lexoi Jakobi. Θα φτιάξει λαό, λέει ο Κύριος, για το όνομά του, αλλά από όλα τα έθνη. Do të krijojë, thot, një popull Perëndia për vete, por nga të gjitha kombet. Και ερμήνευσε την προφητεία του Αμώς ότι αυτός ο λαός τώρα είναι η Εκκλησία. Dhe foli nga profecia e Amosit se ky popull tani është kisha. Αν θα δείτε εδώ στον Πέτρο τώρα, αυτός ο λαός ο εκλεκτός Po të shihni tani këtu tek Pietri, ky popull i zgjedhur είναι ένα άλλο βασίλειο. është një tjetër mbretëri. Λέμε παραδείγματος χάρη το βασίλειο των Μελισσών. Themi për shembull mbretëria e Melisëve, Το βασίλειο των, ξέρω εγώ, των ζώων. mbretëria e kafshëve. Εδώ πέρα φτιάχνει ο Κύριος ένα άλλο βασίλειο, ένα άλλο λαό που είναι φτιαγμένος για το όνομα του Κυρίου. Këtu Perëndia krijon një popull tjetër, pra që është i krijuar për emrin e Zotit. Αυτό το λαό τώρα ο Κύριος θέλει να τον κάνει έθνος Άγιον. Για διαβάσαμε. Këtë popull tani Τον Πέτρο. do ta bëj popull të shenjtë, kom të shenjtë, Για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. për të shpallur mrekullitë e tij. Αυτός τώρα ο λαός ξεχωρίζει. Tani ky popull pra veçohet. Να μην τρέπεσαι αδερφέ και αδερφοί να λες ότι ανήκεις σε αυτό το λαό. Të mos kesh turp vëlla dhe motër që të thuash se i përkas këtij populli, Γιατί θα κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών όλοι μαζί. sepse do të trashëgojmë mbretërinë e qiejve të gjithë së bashku. Μας κάλεσε ο Κύριος τώρα για αυτό το πράγμα. Na thirrri Zoti tani për këtë gjë. Τι όμως μας κάνει εκλεκτούς? Por ç'është ajo pra që na bën të zgjedhur? Μήπως έχουμε κάνα μάτι παραπάνω από τους άλλους? Mos kemi ndonjë sy më tepër nga të tjerët? Έχουμε κάνα αυτή παραπάνω, κάνα πόδι, κάνα χέρι? Apo ndonjë vesh apo këmbë apo dorë më tepër se të tjerët? Όχι, απλοί άνθρωποι είμαστε όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Jo, njerëz të thjeshtë, jemi sikur të gjithë të tjerët.
Μήπως είμαστε πιο μορφωμένοι, πιο έξυπνοι? Apo Όχι. mos jemi më të ditur, më të zgjuar? Jo. Τι είδε ο Θεός και μας κάλεσε? Por çfarë pa Perëndia dhe na thirrri? Ο Θεός, αδελφοί μου, μας κάλεσε να μας κάνει λαό του, γιατί είπαμε, Κύριε, θέλουμε να κάνουμε το θέλημά σου. Τόσο απλά. Perëndia na zgjodhi për të na bërë popullin e tij, sepse thamë Zot duam të jemi të tutë. Οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Κυρίου. Kurse njerëzit e tjerë nuk duan të bëjnë vullnetin e Perëndisë. Και λέει ο Κύριος, τι να σε κάνω σένα, αφού δεν θέλεις εσύ να εξαγγείλεις τις αρετές μου? Dhe thot Zoti, çfarë të bëj ty derisa ti nuk don të shpallësh mrekullitë e mia? Δεν θέλεις εσύ να κάνεις αυτό που λέω εγώ? Nuk don të bësh atë që të them unë? Διαλέγει λοιπόν ο Κύριος τώρα ένα λαό και τον ονομάζει την εκκλησία του. Zgjedh pra një popull Perëndia dhe e quan kishë të tij. Σε άλλο σημείο ονομάζει την εκκλησία η νύμφη του Κυρίου μας. Tjetër kund e emëron kishën e tij si nusën e tij. Και έχει ένα σκοπό με αυτή την εκκλησία, να φανερώσει το όνομά του. Dhe ka një qëllim me këtë kishë që të tregojë emrin e tij. Γι' αυτό η εκκλησία δεν μπορεί να φανερώνει κανένα άλλο όνομα. Për këtë arsye kisha nuk mund të shpallë tjetër emër. Το προσέξατε το εδάφιο, λαό για το όνομα αυτού. Sikurse e pa me paragrafin që thot një popull për emrin e tij. Δεν έφτιαξε ένα λαό για το όνομα της Παναγίας ή για τον Άγιο Πέτρο ή για τον Άγιο δεν ξέρω ποιο. Nuk krijoi pra një popull për shenjtën Mari, për shenjt Pietrin apo për ndonjë tjetër person. Έφτιαξε ένα λαό για το όνομα αυτού. Por krijoi një popull për emrin e tij. Να, γιατί πρέπει να ασχολιόμαστε με τον Χριστό και μόνο με τον Χριστό. Ja pra pse duhet të merremi me Krishtin dhe vetëm me Krishtin. Αυτός τώρα ο λαός είναι ξεχωριστός λαός, δεν είναι όπως είναι οι υπόλοιποι λαοί. Tani ky popull është popull i veçantë dhe nuk është sikur popujt e tjerë. Έχει άλλο τρόπο λειτουργίας. Ka tjetër mënyrë se si funksionon. Εδώ στα κράτη εκλέγουν τους προέδρους, τους πρωθυπουργούς, τους βουλευτές, τους δημάρχους. Këtu në shtetet zgjedhin presidentin, zgjedhin kryeministrin, zgjedhin kryetarët e bashkivet. Η εκκλησία του Κυρίου έχει ένα άλλο τρόπο λειτουργίας. Kurse kisha e Krishtit ka një tjetër mënyrë se si funksionon. Τους διακόνους τους εκλέγει το σώμα της εκκλησίας. Diakët i zgjedh trupi i kishës. Θα το δούμε λίγο παρακάτω όταν θα πάμε στους διακόνους. Do ta shohim këtë më poshtë kur të shkojmë te diakët. Τους πρεσβυτέρους, οι παλαιότεροι πρεσβύτεροι, οι επιμένεις. Tek peshkopët i zgjedhin peshkopët më të vjetër ose barinët e kishës. Αλλά τις διακονίες δεν μπορεί να τις δώσει κανένα, τις δίνει μόνο ο Κύριος από τον ουρανό. Kurse shërbesat nuk mund t'i japë as kërkush, i jep vetëm Zoti nga qielli. Και έτσι λειτουργεί η εκκλησία του Κυρίου μας. Dhe kështu funksionon kisha e Zotit ton. Είχαμε πει για τις διακονίες, Kishim folur për shërbesat. είναι υπηρεσίες τις οποίες πνευματικές έχει δώσει ο Κύριος σε κάποιους αδελφούς για να υπηρετήσουν την εκκλησία του Κυρίου μας. Janë shërbesa frymërore që ka dhënë Zoti tek disa vëllezër për të funksionuar kisha e Krishtit. Τώρα, αυτή η εκκλησία, αδελφοί μου, Tani kjo kish, vëllezër dhe motra, δεν μπορεί να υπακούει σε άλλους νόμους, αλλά στους νόμους του Χριστού. nuk mund t'ju bindet ligjeve të tjera përveç ligjit të Krishtit. Δεν περπατάει στον κόσμο όπως περπατάνε οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο, αλλά περπατάει όπως θέλει ο Χριστός. Nuk ecën sikur ecin njerëzit e tjerë në botë, por ecën sikur thot Krishti. Δεν μπορεί ο άλλος να βρίζει, να βλαστημάει και να λέει του Χριστού είμαι κι εγώ. Nuk mund të tjetë të shaj dhe të flas fjalë të pista dhe të thotë se dhe unë jam i Krishtit. Ψεύτης είναι. Gënjeshtar është. Πρέπει να φύγει από πάνω μας η ψευτιά και τα νεύρα και οι φωνές. Do të ikin nga ne gënjeshtra, zërat,
dhe hipokrizia. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Lavdi i emrit të Zotit. Αυτός τώρα ο λαός, όπως είπαμε, κάνει πρακτικά 4 λειτουργίες. Ky popull vepron praktikisht me 4 mënyra. Ακούει το λόγο του Θεού κάθε μέρα, Dëgjon fjalën e Perëndis çdo ditë, φαίνεται ότι δεν είχαν ακόμα οργανωθεί για να έχουν κτίρια, να έχουν μέρη που θα μαζεύονται. duket se nuk ishin organizuar akoma për që të kishin ndërtesat e tyre që të mblidheshin. Και το κήρυγμα γινόταν στο ναό του Σολομώντα σε ένα μέρος που φαίνεται εκεί ήταν χώρος που μαζευόταν πολλοί κόσμος. Dhe predikimi bëhej sikur duket tek tempulli i Solomonit në një vend ku mblidheshin shumë njerëz. Αυτό το λέει και εδώ πέρα, λέει και κάθε μέρα. Θα το δείτε αυτό στο δεύτερο κεφάλαιο της πράξης τώρα. Να δείτε τι έκανε. Veprat e apostujve në kapitullin e 2. Κάθε μέρα λέει στο εδάφιο 46. Në paragrafin e 46. Ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në tempull. Στο ιερό ήταν ένας τόπος, φαίνεται, που μαζευόταν πολλοί κόσμος εκεί. Në tempull ishte një vend, sikur duket, ku mblidheshin shumë njerëz. Και εκεί πέρα ακούγανε τα κηρύγματα. Dhe aty dëgjonin predikimet. Το έλεγε, θα δείτε και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος πήγε λέει και δίδασκε εν το ιερό. Dhe thotë edhe të Kungjilli sipas Gjonit, se Zoti shkonte dhe predikonte në tempull. Σε εκείνο λοιπόν το μέρος που υπήρχε άφθονος χώρος, πήγαιναν οι Απόστολοι και κήρυταν το κήρυγμα. Dhe në atë vend prapë ku ishte vend i bollshëm dhe kishte më shumë njerëz, shkonin apostujt dhe predikonin fjalën. Τον άρτο όμως και τον ίνο τον έπαιρναν στα σπίτια τους και κόβοντας τον άρτο κατοίκους. Dhe bukën thotë e thyenin në përshtëpia, domethënë bukën dhe verën e merrnin në përshtëpitë e tyre. Δηλαδή γινότανε, ενώ είναι μία εκκλησία, για να παίρνουν άρτο και ίνο γινότανε πολλές εκκλησίες. Domethënë, ndërsa ishte një kishë e Krishtit, por që të merrnin trupin dhe gjakun e Krishtit, u ndanin në shumë kisha. Για να μπορέσουν να πάρουν τον άρτο και τον ίνο. Γιατί πού να έχουν τόσα ποτήρια εκεί στο ιερό και να κάνουν εκεί τη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν εύκολο. Që të mund të kenin gjithë secili goten e tij, domethënë, sepse atje në tek tempulli ku ishin nuk mund të kishin kaq gota që të shpërndarin verën. Και έτσι ξεκίνησαν σιγά σιγά να μαζεύονται σε σπίτια, όπως και στην Κόρινθο θα δούμε ότι ήταν στο σπίτι του Ανανία και του Ακύλα και της Πρίσκυλας. Dhe kështu vazhdonin pra të mblidheshin në shtëpia, sikurse edhe në Korinth, që mblidheshin tek shtëpia e Ananis dhe Zafirës. Θα δείτε και στην εκκλησία του προς Φιλίμωνα ότι το σπίτι τους ο Φιλίμωνας το είχε κάνει η εκκλησία. E thash gabim jo tek Anania Zafira, tek shtëpia που μαζευόντουσαν στη Κορίνθο γιατί το χάσα. Στην Κόρινθο είπαμε στην αρχή μαζευόταν στο σπίτι του Ακύλα και της Πρίσκυλας. Και shtëpia Akilës dhe Priskilës dhe me vonë shohim edhe tek shtëpia Filimonit, sikur lexojmë tek letra Filimonit. Και όταν πήγε ο Ακύλας και η Πρίσκυλα ξανά στην Ρώμη, πάλι το σπίτι τους το ξανακάνανε εκκλησία. Dhe kur Akila dhe Priskila vajtën përsëri në Rom, domethënë, përsëri shtëpinë e tyre bën kishë që mblidheshin. Που σημαίνει ότι τα σπίτια δεν ήταν υποχρεωτικά να έχουν τρούλους και διάφορα τέτοια που έχουν τώρα οι εκκλησίες. Ku kjo do të thotë se shtëpitë që mblidheshin besimtarët nuk ishte detyrueshme që të kishin atë rrethin lart. Το ίδιο και ο Φιλίμωνας με την Απφία. Të njëjtën gjë edhe Filimoni me Amfin, me të shoqën. Αν τα διαβάσετε την επιστολή προς Φιλίμωνα, θα δείτε ότι στο ξεκίνημα λέει χαιρετίζει ο Παύλος τον Φιλίμωνα, την Απφία και την κατοίκο τους εκκλησία.
Po të lexoni letrën e Filimonit që dërgon apostulli Paul, thotë se fillimisht në paragrafin e parë përshëndet Pauli Filimonin, Amfin dhe kishën që mblidhen në shtëpinë e tyre. Στο τελευταίο κεφάλαιο τώρα των πράξεων, Tani në kapitullin e fundit të veprave të apostujve, μας λέει ότι ο Παύλος νίκησε, λέει εκεί πέρα, μια ιδιαίτερη μισθωτή οικία dhe na thotë se Pali mori me qira një shtëpi και από εκεί κήρυτε το λόγο του Θεού σε όλη τη Ρώμη. dhe nga aty predikonte fjalën e Perëndis në të gjithë Romën. Γι' αυτό και εμείς έτσι ξεκινάμε τώρα. Αν είμαστε λίγοι αδερφοί, ξεκινάμε από ένα σπίτι. Ashtu dhe ne fillojmë, nëse jemi pak vëllezër, mblidhemi në një shtëpi, Μετά φτιάχνουμε μια εκκλησία, νοικιάζουμε όπως έκανε ο Παύλος, εκεί νίκησε. pastaj marrim me qira një vend dhe një kishë, domethënë, dhe mblidhemi. Μακάρι να μπορούμε να χτίσουμε και όλοι και κτίρια, δεν είναι κακό. Dhe mirë do të ishte që të gjithë kudo që të jemi, domethënë, të ndërtojmë dhe të kemi dhe kishat tona, domethënë. Jo me qira. Όμως, αδερφοί μου, η εκκλησία του Κυρίου μας πρέπει να μαζεύεται για να κάνει αυτές τις λειτουργίες που διαβάσαμε. Por kisha e Krishtit duhet që të mblidhen vëllezër dhe motra që të bëhen këto që thamë, domethënë, këto funksione. Να ακούει το λόγο του Θεού, Të dëgjojnë fjalën e Perëndis, να προσεύχεται, të luten, να παίρνει άρτο και το ύμνο të marrin bukën dhe verin και και να προσεύχεται και να κοινωνία μεταξύ τους. dhe në lutje, në bashkim njëri tjetër në lutje. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Από εκεί και πέρα τώρα οι μαθητές σιγά σιγά αρχίζει και οργανώνεται σε μικρές εκκλησίες οι οποίες απλώνται σε όλο τον κόσμο. Dhe nga këtu e tutje vazhduan vëllezërit të mblidheshin në kisha pak nga pak për në të gjithë faqen e dhëut. Γι' αυτό θα κάνουμε μετά και θα έχουμε ανάγκη από πρεσβυτέρους, από διακόνους. Dhe për këtë arsye shohim më pas se si do të kenë nevojë për diak, për peshkop. Έτσι λειτουργεί η εκκλησία του Κυρίου μας. Dhe kështu pra funksionon kisha e Zotit. Έχετε δει πουθενά εδώ εις πράξουν Αποστόλος τον Πέτρο να κρατά κανένα λιβανιστήρι και να λιβανίζει? Keni parë këtu në dhjatën e re apostullin Pjetër të ketë një që bën libacione me tym që domethënë si bëjnë tym? Έχετε δει πουθενά τον Πέτρο να λέει ότι σε κάθε σπίτι που γινόταν συγκέντρηση γεμίζαμε τον τοίχο με εικόνες? Keni parë Pjetrin se në çdo shtëpi ku mblidheshim ishin mbush muret me figura? Όχι αδερφοί μου, δεν λειτουργούσε έτσι η εκκλησία. Jo vëllezër, nuk funksiononte kështu kisha. Δεν λειτουργούσε με τις παραδόσεις τις σημερινές που έχουν η εκκλησία. Nuk funksiononte me ato tradita dhe zakonet që kanë sot kishat. Αυτή τώρα η εκκλησία που δημιούργησε ο Κύριος μένει μόνο σε αυτά τα 4 πράγματα. Kisha pra që krijoi Zoti qëndron vetëm në këto 4 gjëra që thamë. Και σε αυτά πρέπει να μείνουμε μέχρι τέλους. Dhe në këto do të qëndrojmë deri në fund. Γι' αυτό ο καθένας πρέπει να δει είμαι σε αυτή την εκκλησία. Për këtë arsye, se cili duhet të shoh, a jam në këtë kishë? Ποια είναι αυτή η εκκλησία? Cila është kjo kishë? Γιατί αδερφοί μου το κατεστημένο για να αλλάξει δεν είναι τόσο εύκολο. Sepse vëllezër, atë që ishte e vjetra që ta ndryshonin nuk është e kollajt. Όσο δύσκολο ήταν εκείνη την εποχή, άλλο τόσο δύσκολο είναι και σε εμάς σήμερα. Aq sa e vështirë ishte atëherë për judejt, kaq e vështirë është edhe për ne sot. Παράδειγμα, την εικονολατρία την έχουν οι χριστιανοί τον 5ο αιώνα. Për shembull, që të adhurojnë figurat e kanë të krishterët që në shekullin e 5. Την έχουν χίλια τόσα χρόνια, κοντά 2.000 χρόνια, 1.700 χρόνια. E kanë 1.700 vjet që tani, domethënë që adhurojnë figurat. Και ο Κύριος είπε ότι θα τα αλλάξει τώρα αυτά τα ήθη και τα έθιμα. Dhe Zoti tha se do t'i ndryshojë tani këto tradita dhe zakone. Δεν χρειαζόμαστε πια ναούς κτίρια. Nuk është nevoja më të kemi ndërtesa tempuj.
Ούτε χρειαζόμαστε εδώ στη γη να φοράμε άμφια, ούτε να λιβανίζουμε, ούτε να κάνουμε θυσίες. Dhe nuk është nevoja këtu në tokë të kemi ato rrobat e gjata që i kanë priftrit, apo të bëjnë libacionet, apo të bëjnë flijimet. Έχουμε το Χριστό μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Kemi Krishtin dhe falenderojmë për këtë. Έτσι, αδελφοί μου, συγκροτήθηκε αυτή η εκκλησία Kështu pra u krijua ose u bë kisha και άρχισε να λατρεύει τον Κύριο. dhe vazhduan të adhurojnë Zotin e vërtet. Αμήν. Amin. Με λίγα λόγια, αυτός είναι τώρα ο εκλεκτός λαός του Κυρίου, Me pak fjalë, ky është pra populli i zgjedhur i Zotit. είναι δηλαδή ο λαός που έκλεξε ο Κύριος, Është populli pra të cilin e zgjodhi Zoti, κάνει αυτές τις 4 λειτουργίες bën këtë lloj funksionon me katër gjëra και μένει στο Λόγο του Θεού και περιμένει τον Κύριο. dhe qëndron në fjalën e Tij dhe pret Zotin. Εάν δείτε κάποια εκκλησία που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι του Χριστού. Nëse shihni një kishë që ka këto karakteristika që tham, është e Krishtit. Αλλιώς και 1, 2, 3 να λείπουν, δεν μπορεί να περπατήσει αυτή η εκκλησία. Ndryshe, qoftë 1, 2 apo 3 nga këto gjëra që tham, mungojnë, atëherë nuk është kjo kisha e Krishtit. Αμήν.